prolazu vozovi, bacaju sa kamenje, bacaju sa flaše, čuvamo ovde, bacaju sa kamenje, ali ne znamo ko to baca. Tamo u blok 45 bili neki, jedno dvoje, kako se sve čelavi, jedno dvoje sa kose dugačke, one čizme, one šta, kao skenci, oni, ja ne znam šta ni ja. I samo tako me napali, uzodarali mi po leđama, i ja sam odmah pao, jedva sam došao kući. Možda bi me i ubili, da ne bi, oni su pobegli odmah, ne znam. Zašto to oni radu, nije mi meni jasno. Oni sebe predstavljaju kao Arijevce, jel? I u skladu, dakle, sa nacističkim programom, oni žele, kako kažu, jel, čistu srpsku rasu, jel? Šta je pozitivna diskriminacija nego jedna kompletna budalaština koja služi da se romska takozvana populacija, etnička grupa, da se asimiluje. Oni asimiluju jedan narod, a nama spočitavaju nekakav diskriminatorski stav. Zar nije to licemerno? Nema mesta prema tom programu stroja za pripadnike bilo kojih drugih naroda ili nacionalnih manjina, osim srpske. Onda, naravno, došli smo, a to je posledica svih takozvanih ekstremnih političkih pokreta, postavlja se pitanje ko je pravi Srbin. Kad se stigne do tog pitanja, onda kraja nema, jer onda počinju da bivaju žrtve, naravno, i pripadnici vlastitog naroda. Stvar sa tom pločom koja je postavljena na mestu gde je ubijen praktično Dragan Maksimović je fenomen javnog mnijenja. A ja sam ipak rekonstruisao da je on tu došao u tu kafanu čekajući autobus za Novi Beograd ili Zemun, nisam siguran, i onda je u tu istu kafanu upala grupa skinheadsa koja ga je, pomislivši da je on ciganin, da je on Rom, počela da izaziva. Oni su ga kasnije ispred te kafane sačekali i pretukli do smrti. On je već imao, bio bolestan, bio je načet i ta tuča ga je dokrečila. Taj mali romski dečak Dušan Jovanović koji je ubijen na jedan, verovatno najbrutalniji način koji je moguć. Znači, šutirali su ga cokulama na ulici. Pao je. To su uradili mladići koji su u času izvršenja toga zlodela bili nepunoletni. Međutim, jedan i drugi su iz Zemuna i nezvanično se pričalo da su oni pripadnici omladinskog pokreta Srpske radikalne stranke. To je stavljeno teret srpskoj omladini koja je proglašena kao rasistička, kao podložna, ne znam, mržnji, predstavljeno je u svetu kako eto mi na ulicama se tu napadaju cigani, kako se tu dešava, ko zna šta. A kad cigan ubije Srbina, onda se to predstavlja kao
Taj incident je, po mom mišljenju, posljedica toga što policija nije treba dozvoliti toj grupi toga Davidovića da bude bilo gde u blizini, kako bih vam rekao, mesta gde će proći ljudi koji protestuju zbog profašističkih stavova, marševa i izjava tih grupa u Novom Sadu. To je jako mučno bilo, posebno onako kad gledate u tim crnim košuljama i sa tom rukom, jeli, kad se viče Sieg Heil, jeli. Fašista nisam, niti sam bio, niti ću biti, zato što je to prevaziđeni pogled na sve danas. To je ideologija 20. veka, mi smo sad u 21. veku i stvari se menjaju. Doduše, većina stvari ostaje ista, ali neke stvari se menjaju. Jedno vreme su stalno pisane antisemitske parole na jevrejskom groblju u Beogradu. Iza se nalazi spomenik i piše poginulim Jevrejima za slobodu i čast Srbije od 1912-1918. Piše na ćirilici i na hebrejskom. Znači, ti ljudi su poginuli za Srbiju i svi su navedeni. Poručnik, vojnik, lekar, poginuo pod Avalom. Znači, prvi Balkanski rat, drugi Balkanski rat je oslobođenje Srbije. Među onima koji se u posljednje vreme osobito ističu kao neprijatelji srpskog naroda, treba naravno istaći cioniste, to jest antihrišćanske i jevrejske rasiste, koji već stotinama godina pokušavaju kroz svoje, pre svega tajno i delimično javno delovanje, da zavladaju ne samo prostorom na kome živi srpski narod, već pre svega čitavim svetom. Pa tu ima različitih grupa. Ima onih grupa koje su poznate već u javnosti i koje imaju čisto fašističke programe. Oni nisu tako brojne, ali ono što zabrinjava je da ih ima sve više i više. Ja ih mogu i po imence nabrojati Nacionalni stroj, Krv i čast, Racionalisti Srbije, delimično Obraz i tako dalje. One su fašističke zato što imaju takve programe. Samo naoružan čovjek je slobodan čovjek. Onaj koji je služio u vojsku, onaj koji nije krimogen, onaj koji je psihički normalan, na osnovu čega da mu se uskraćuje da ima oružje. Vrlo sam oprezan u odnosu prema Jevrejima. Ako je ta opreznost i ako je ta skepsa i ako je poznavanje određenih istorijskih činjenica vezano za Jevreje, ako je to snosi neke posledice, ja sam spreman da ih snosim. To su isti oni koji su u svoje vreme razapeli Sina Božjeg Isusa Hrista. Prema tome, oni kao neprijatelji Hrista, kao neprijatelji našeg Boga, moraju biti samim tim i naši neprijatelji. Govorilo se da smo bombardovali. S jedne strane imate brojku od 6 miliona koja se spominje u današnjoj zvaničnoj historiografiji, a sa druge strane imate i autore koji se pozivaju na podatke Švajcarskog crvenog hrsta, koje kazuju o nekih oko 300.000 jevrejskih žrtava.
nije prošlo niti 60 i kusur godina od holokausta, a to se negira. A ceo jedan narod već 2000 godina se optužuje da je bogoubica. Ako je Bog Bog, onda ga ne možete ubiti. Znači, par nedelja pre samog održavanja Prajda pojavila se neka informacija da će Prajd biti održan. Međutim, ono što je bio već tada problem, to je što nije bilo baš najjasnije ko to organizuje, kada, kako i tako dalje. I onda smo se preliminarno dogovorili da organizujemo anti-gej paradu, odnosno da sprečimo održavanje gej parade. Jer su se spremili ljudi iz celoga sveta, njih 3000, da obuku satanističke kostime sa rogovima na glavi, sa roze bojom. Kada se pokazalo tačno da će polno nastrani izopačenici pokušati da organizuju takozvanu gej paradu u Beogradu, bilo je potpuno prirodno i logično da se i srpski nacionalisti organizuju i da odbrane Beograd i Srbiju od takvog jednog nasrtaja i od pokušaja širenja zla. Tu su se pojavili plakati, obrazovi, ne dozvoljavamo širenje bolesti, šta sve ne, ceo taj njihov repertoar govora mržnje, znači... Ja sam zamolio obraz da stupi u vezu sa Delijama, jer smo znali da su oni udalna pesnica. I sve bi bilo okej, na trgu govorim, da nije jedna devojka opalila šamar policajcu, za Boga, što je on nije zaštitio od onih koji su protiv te parade. I onda sam ja počeo da mirim, ja sam počeo da kažem da se mi nismo skupili tu sa tuču. Šta drugo da ti kažem, jednostavno zna se, svi koji su tu bili, a pokazivali su javno da su na toj strani, znači dobili su batine, ali to je tako kako jeste. Meni su... Nikolaj Velimirović apsolutno ima jedan negativan odnos prema Evropi. On kaže da su u Evropi dvonoge zveri, jazavci. Za kulturu kaže da je to nešto manje od nule, da je to prah, pepeo, da to nije ništa i da je to tvorevina Jevreja i njihovog oca đavola. Srpski narodni pokret je aprila 2007. na svom redovnom mesečnom sastanku doneo odluku da se protivi ulasku Srbije u
Evropsku uniju. Ta vrsta zatvaranja i ta vrsta samoizolacije zapravo stvara neke odnose unutar zajednice koje vode nacizmu, a to znači istovremeno i strah od drugoga i drugačijega. Jedna grupacija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi upravo uzima kao zastavu i kao krunski dokaz reči vladike Nikolaja, dok imate jednu grupaciju koja se upravo tog dela vladike Nikolaja stidi. Nemojte to da radite, kuli vas Bogom! Što se tiče džamije, to je usledilo posle onoga nasilja i moram reći, pogroma nad Srbima na Kosovu u martu, znači bilo ubijanja Srba, nasilja strašnog, užasnog. Nemojte, djeco! Nismo mi narod zločinaca, nego Božji narod! Ja recimo koji stanujem blizu džamije sam posmatrao kako je recimo ta džamija gorela organizovano. Kako je sve to bilo organizovano, policija se okretala leđa, vatrogasci nisu dolazili. Ne može srpska omladina biti kriva za to što se dogodilo. Isključivi krivci za to su ljudi iz vrha vlasti koji ne žele da osposobe i opreme srpsku vojsku kako bi bila u stanju da odbrani srpski narod na Kosovu i Metohiji. Obraz je pozvao svoje pristalice da se najpre saberemo na Trgu Republike, što smo mi i učinili. Tu su bile i baklje i naši čuveni plakati za vojsku sa obrazom, zastave, sve ono što čini jednu dobro organizovanu kolonu, jednu pravu sliku o tome šta predstavljaju srpski nacionalisti, čije vreme tek dolazi. Na tom mitingu su se sabrali i pozicija i opozicija i sve navijačke grupe. Svi su bili složni i jedinstveni. Na samom mitingu nije bio ni jedan incident, ni jedan problem nije se tada desio. Glavni krivci su opet bili mediji koji su priznavanje Kosova i Metohije stavili u neki peti plan, a u prvi plan isterali jednostavno iskazivanje protesta na malo dinamičniji način.
Bebo, uzmi ti dodala, ja ne znam, Mimi i Luka neka počnu da mažu. Stojan, sve jedno. Pa ćemo se nagivati. Šta se ne vidi? Osnovna načela Srpskog narodnog pokreta 1389 su rodoljublje, pravoslavna vera, očuvanje čistote i bogatstva srpskog jezika, celovita Srbija sa Kosovom i Metohijom kao neotuđivim delom državne teritorije. Otačanstveni pokret Obraz je organizacija koja se zalaže za državotvornu obnovu srpstva na temeljima svetosavlja, odnosno na temeljima pravoslavnih vrednosti, onih vrednosti koje su najznačajnije za celokupni dosadašnji opstanak srpskog naroda. Ono što je opasnost i ono na što moramo stalno upozoravati jeste da te grupe koje su bile jedno vreme potpuno marginalne, one rastu, svaka od tih grupa povećava broj svojih članova i tih grupa je sve više i više. Donatori pokreta su građani Srbije, jer iza nas nije stala ni jedna institucija, ustanova, jači pojedinac, već vojni penzioner, đak, student, baka neka. Neki priznaju, neki ne priznaju. Recimo, ja znam da je jedan poslanik Srpske radikalne stranke javno za govornicom u Narodnoj skupštini rekao 1389 je naša organizacija. Sve naše akcije se finansiraju od strane naših članova ili naših prijatelja. Eto, to je to. Pojedine političke stranke, tako reći javno, štite te govore, pa to su naša deca, ništa novo, to su Nemci govorili, jer to su naša deca, ili ne treba preterivati, to su beznačajne grupe i tako dalje i tako dalje. Do sada su najbliži Obrazu bili radikali, a u poslednje vreme vidimo da se i koalicija DSS Nova Srbija svojim stavovima približava onome zašto se zalaže Obraz. Ja mislim da je Obraz potreban, jer na kraju krajeva vi morate da znate da u fizici, u svetu, u kosmosu vladaju dve sile, centripetalna i centrifugalna. Na njihove ravnoteži postoji svet. Neprirodno je što levica vlada zapadom, a levica je ubačena da bi se rastrošilo hrišćanstvo, da bi se razorio hrišćanski moral i moralne vrednosti. Moja ideologija je srpski nacionalizam i borba za nacionalnu slobodu i socijalnu pravdu. Moje su simpatije i na strani stroja, jer ta mlada generacija zna zašto ustaje i zašto to radi što radi.